ар бир үй баш сайын бөлгөнбүз. 2 метр 30 сантиметрден тийди. Эми азыр ар бир үй биле өз немеси менен бала чакасы менен келип бүтүрүп атат. 5 январда бөлүнгөн. Bir at zor koydular da, bir at ötse ikinci atı ошол жакта туруп турат эле да. Бул болбосо бияка hiç машина өтпөйт астегиле. Бул азыр иш наркы жакта эски жол бар, бирок ол жакта азыр кар бар. О жакта машина өтпөйт. О жактан өтүш о чоорок малында чыгат. Birinci topta omayıp bolup kaldım. 9 kişilik 9 kişiden ökөz mayıp bolduk. Men uğrum, aşağı balam yok bolup kaldı. Men birinci topta omay. Buğa 12 yıl oldu. Annem hazır çoğuldu balдар, aydın balдар yedi öz onda olar.